Ti Masakbayan. Ti napalabas, kastaunay aliday ti impaay ni Jason ken ni Rachel. Gapu iti dayta, nakuna dagiti gagayem ni Rachel, apanawan na laangan daytoy. Ngam kastaunay ti panagayat ni Rachel ken ni Jason. Ngam awan tinaramidan na. Manu atawon ti napalabas, sakbay an aklon ni Rachel ti amin. Iti sabali abangir, impudno maten ni Marvin, ti panagayat na ken ni Rachel. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ay ayatan kaunay, Rachel. Idi pa'y lang ang nakariknaak iti panagayat kan ka. Isunalaan, tamabayinak ng agdaton kan ka. Nakitak namin, kat adu dagiti babbarong agdat-daton kan ka. Marvin, Sapay lang kumatadinak paayan. Pudno ti panagayat ko kan ka. agyamanak no kasta. No bilang mantaklunan na ka. Ikari ka, asaan kan tupulos a pasakitan iti kaanuman. Ay ayatan ka unay. Saan lang asika? No di kat nangruna ti anak mo. Ibilang ko kaspud nung anak ko. Marvin, ay ayatan ka man. Ha? Kayat mo asawan? Datan? Wan, mariknak mo't ngamin ti kinapudnom. Iso nga awan ti makagapo, asaan ka nga ayatan? Oh, ay na, agyaman ak unay, Rachel. Agyaman ak. Nay, nagsapa ka mo't nagluto, anak ko. Wananang, nasapa ak anagriing, iso nasapa ak mo't anakaluto. Itaman pa'y amasapsapa kang agririing, anak ko. Si good mo't asaan ka akasta. Ninanang mo't, nasapa ak laang gaputa kayat ko asyak ti agluto iti balunan ni Mika iti pagadalan. Ay, kasta ka day. Ay, kunaklakit din no inspired to'y anak ko. Ay, ninanang talaga. Adda pa yun inspired nga muyo. Ay, katuan So nga, agpuno ka no agayan ayat kayon iti dayjay Marvin. Ha? Ay, wala nang. Inaklon ko ni Marvin. Agayan ayat kami. Ay, kasta ka day. Ay na, maragsa ka nak para kada kayo adwa. Isumot lagayam amadlaw ko at talaga nga inspirado ka, anak ko. Ay, maragsa ka nak para kanimanang mo, anak ko. Wan ananang, uray siya kat maragsakan akmat para kan kuana. Ay, kamaudyanan na. Mamimpinsan mo't siguron ang malipatan na dayjay Jason. Wan anang, sapay la ko matagtultuloy ti kinaragsak da adwa ka ni Marvin. Kansapay la ko tadi na aramidan iti kapsat mo. Tikas iti inaramid ide ni Jason. Uy, sabali talaga tiisim mo. Sika, babae. Wan nga rod, friend. Adan sakit di limlimod mo kada kami, Anya ko mga iti ilimod ko kada kayo. Amangan mo't no, agayan ayat kayon ka ni Marvin. Ngam di mo la ipakpakam mo kada kami. Anya? Awan matidakis na no, ibagam kada kami ti pudno. Saan kami mat nagbalin alapad iti relasyon yun no bilang laeng. Maragsakan kami kitni Ala, ibagak man laangan. Wan, agayan ayat kami kini Marvin. Aklo na matlagayam. Pinabayag mo pa'y laeng. Ay na, congrats, friend. At dan love life mo. Kalpasan ti manuatawan. I'm happy for you. Naimbang nga orasyon, nana. Ay, kastamot kan ka, Barok. Saan ka di pa asimmangpat ni Rachel? Awan pa'y garod. Adda siguro napanan na. Iso anarabyan. Kasta. Umunag ka Barok.
Urayim latan ti anak ko, no ada na patig nga ibagam. Sige nga rod, nana. Ket agyaman ak unay. Ha? Regalom daytoy para kada kami iti anak ko, Marvin. Wen, para kada kayo dayta. Ay na, agyaman ako, nay. Awan anyaman na. Ket sapay la ko mata magustuhan nyo. Magustuhan mi talaga. Kinapudno na. Italaang ama kaawat kami iti regalo akastoy. Kat manipod pa'y kan ka. Kasta? Saan lang aday tati kabaalak nga itad kada kayo? Adupay, sapay la ko ma, tamaragsakan kayong agina, itibasit abanag nga ititad ko. Ay na, gapulaing taadan ka ayan-ayat mo, busy ka kanayunan. Di mo pa'y ma-replyan ang dagiti message ko kan ka. Ha? Idi rabi ipay lang message sa kan ka. Ngam di mo matbasaan. Nag-message ka gayam. Ay na, pasensya kan, friend. Ay na, pasensya kan talaga. Timot nga min message ni Marvin tikit kita. Ay, no di mo pa imbaga talaga asaan ko kita. Among friend, manipod agayan ayat kayon iti day a Marvin. Numaminsan, maliplipata mo nga adda kami agagayim mo. Ha? Aday ta ka manan. Aday ta ka man akunakon. No agayat ka, talaga malipata mo amin nga adda iti aglawlaw mo. Ay na, friend. Ay, Rachel kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. No agayat ka, saan mo nga itid amin a panagayat mo? Ngamin, iti anyaman nga oras, mabalin nga agbaliw ti may sa atao. Ay, nasaya at matay bagam day takan kwa na, friend. Ay, Juan, imbaga ka talaga. Makaamumutin no nasair tirik na iti imbaga. Idi pay lang nga pagpanunutak nga ibagaday takan kwa na. Gaputa idi pay laeng. Nadlaw kon akurang laeng kat aramiden nan alubong na day a Marvin. Madanaganak, amangan nga mino masair. Makamo no masair, basta para kanyak. Imbagak laing dayjay, tapagsayatan naman. Manipod agayan ayat dan iti dayjay a Marvin. Nalipatan ng ti aglawlaw na. Wan nga rod. Nakafocus latan iti kayan ayat na. Numaminsan, saan pa yan ang makapangpangan? Ha? Anya ti kahit masawan? Ay na, no adadida pag kinaawatan, apektadon ti amin na. Saan pa yan amangan? Nadlaw ko daytan, idi pay laeng. Aywan, pudnutan ako ng friend. No agapad apektadon ti amin na. Oh, apay anak ko lulimag ka, Marvin. Ay, kwa. Adda lang amin pampanunutak. Ibagam, no anyaman dayta. Adda ko maisingasing ko kan ka. Ha? Agdanatan. Anya? Ay ayatan tamat titunggal maysa. Saan ka di? Isu apang asim. Umanugot ka kuman. Marvin. Di kagdanag. Aramidag ti amin. Ad-adda pa yung agagatak. Tapno makaurnungak. Ket agkalay satan to. Awan mat parikot ka data adwa. Ay ayatan ka. Ket amok akasta kamat kanya ka. Isu apang asim. Umanugot ka kuman. Ay, naklaatak namin iti daytang imbagam. Ngam no mabalin. Ikan na kumapay iti sumagmamano nga aldaw. Tapno makapagpanunutak anay imbag para iti daytang abanag. O sige, no day tati kunam. Agpanunot ka pa yung arod na imbag. Kat sapay la kuma, taumanugot ka. Addaken ka dayta anak ko. Saan ka mo't mabalin a kontraan no anyaman ti desisyon mo? Nanang, Addakan iti husto nga edad. Isu nga ambom no anyat pagsayatam wenno pagdaksam. nanang, Ti maibagaklaken ka, panunutem anaimbag dagiti desisyon mo iti biyag. Kan baysa, kanayon kumot nga ibagaken ka. Uray agayat ka. Kitaem nga umuna tabaghim. Saan mo ko mga ipaay amen iti tao nga ay ayatem. Ipateg mo pa'y nga umuna tabaghim.
Anya, agdandan na kayo ni Tiday Marvin, friend. One friend. Ay na, no impakamom siguro kada kami idi pay laeng. Ang mga nusaan kami ngay manugot. Wan nga rod, friend. Wan no, ingagaram asaan nga impakaamo kada kami. Gaputaan mom alapdan mi ti desisyon mo. Saan mo't akas ta? Unay kayo matan. Oy, Rachel. Uri agdandan na kayo ni Tiday Marvin. Pangasim kumaa. Tasan mo nga aramidan ti kas iti inaramid mo idi kini Jason. Ha? Anyat kayat mo sa one friend. Tiko na, saan mo ko mga ipay ti amin? Wano itad ti amin mo kenkwana? Ang mga no isuman laengan ti pagtayikan ti lubong mo. Wan nga rod. Anya? Ang mo kon ti ugalim no may papanken ayat. Kurang laengan aramidem alubong mo ti tao nga ay ayatem. Nga uray awanen ti mabati para ken ka. Ah? Katpud no mati bagbagak asa na ya. Tapno amuam, ita panawan. Man-manon ti tao nga agtalina ed ti kinasaya at iti panunot na. Kaduan ket nalakagbaliw iti anyaman nga oras. Ibagbagak daytoy, gaputadyak kayat amasaktan ka iti husto no bilang laeng. Sapay la kumata maawatam ti kayat ko asawan. Oh, rabiin manang. Ngam imay kayo pala nga agina dito'y balay. Wan nga rod ading ko. Umay ko kumangamin ibati ni Ruskan ka. Sika kumapay lang ti makamukan ko na ha. Umay kumatlaalaan inton madamdama. Ha? Apay, sa dino ti papanam? Mapanak biit ijay ili. Sukunak ni Marvin. Anya? Imawag amin itay. Kunak no adda pay lang ijay trabaho na nag-overtime. Ngam saan mat gayam. Tadda ijay inuman anabarbarta. Anya? Ay, madanagan namin ading ko. Ang mga nudi na kabailan ti agawid ngagmaymay sa. Nang runakit na bartak. Iso amapan ko laangan sukunang. O sige, agan-anad ka. Idi na minsan nga aldaw, kastamanan. Napan namanan sinukon ni Marvin ijay ilay. Gapot kasta unay kano ti bartek na. Sa ita, kasjay manan. Wan nga rod nanang. Masyanak pa yan ka ni manang. Ay, day talagas asikaso itinabartok ti aramidan na. Ay, sigud mo't asan akas jay dayjay amarben. Apay ngay itan akas jay mo't tan. Jakman amo nanang. Mas dawak nga rod ka ni manang. Gaputan na anos latama pan mang suksukon ka ni manong Marvin iti inuman. Ay, mas daaw ka pa'y laeng aya. Amo matanday jay akapsat mo. Nalabas no iso ti agayat. Aramidan kan ipaay na amin. Makita na laan aragsak ti tao nga ay ayaten na. Awanan kay tibain Marvin! Apa tinong banak, Rachel. Anya ti problema. Salud-sudang pay lang no niya ti problema. Itay sumungsungadak. Nakitak no kasano ti kinasweet yu iti babae a ka-table mo. Anya? Nagturad ka matan. Imbagam kanyak nga umay kasukunan. Gaputa kasta unay abartek mo. Ngam ita, makitak pa'y ti kastangan aramidam. Anya ka matan. Rachel, gayam ko lang dayjay. Yeso ni Darlene, waitress dito bar. Anya ka lagi din na ya. Anya, pangasin. Agawid tan. Di mon urayan ajak malapdan ti pungtot ko. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko ditoy. Anya? Anya ti aramiden ni Rachel. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryeta ita alawas anapaulwan. Self-love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon.
Agyaman kami, itiingkay panang tarabay.